Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng new trap acek national movement, haka katwai trik mentau bena jeliu, arajar kat kendai. Kalapan waino ya ke samoy trikam, jong ke women's wing, hapo ke jelam jong ke presiden ke kong Betty Jerwa. Halor kinong rem, ba ke central body, kalayo ke jing ujor, ba kidan ki circle bat ki unit jong ki women's wing, ki bala persang, ban let register, haka office trikam jong deputy commissioner ke East Castles district, kum kiseng Tremont Sobha, omsho kum kiseng balang. U General Secretary ke HANM Central Body, uba Bobby Basayamon, haka jingkaran berkinong patai kubor, haka katwai terik mentau bena jeliu, arajar kat kendai hasilong press club. Ulai tho, baka sengkala IT da kajing tho, syau Deputy Commissioner ke East Castles District. Haka ba la kerpat na u, ban pediang ya kanukunu kajing tho, kabawan, na kanukunu ke circle ni ke unit, jong kaseng ban register, ya ke kerteng kaseng, kum kaseng Tremont Sobha, bat ulapun paru baka HANM, kan beteng bat yai ne abed, kum kata kaseng, non-governmental organisation ni ke pressure group. Kalian ke HNM Central Body, kalau disab nak ya HNM Women's Wing. Nadu intasi kemudian kita buat ini untuk isu ya HNM Women's Wing. But kejeng disab jengi ya HNM Women's Wing hadin bernilai wa kum kilong kume haki isu jong tidak beriu minjui iki begini don dekat kum konuksa suai kum betul jeniki ILP Kimdon mengusaha agak jengki CAB nila mendai bangong yang lagi yang terbukti nila tu phone nila tu bukti bah pada isu jangka jadi beriau tahu ni dan lang kamtam kejengdan jengki sang lagi kan IMC ni bah lese mo kejengdan jengki sang lagi kan kam terus cuci keman jadi hadirin bagi alam bah iba kampung sini ke nila asyong dah komite bah kerja menurut kesini dah high level committee yang asyong no dah rai bah ini saf masyarakat ka women's Kepada dia bagi komiti Jerwa kepada presiden Women's Wing. Iklam itu show ini, mana iklam yo jintip show ini nado bah, lagi kon ya election MLA ni Islam ada. Kemudian por bela ikon mulai iklam ay kalau city resign, iklam ay kalau city ban bor resign, mana ikon Islam. Jadi dulu tu por ni kan bah ilai lagi resign. Entah apa ini iba kalau untuk tinggi benar pada pemerintah kuat memberikan yang sang klub kuno jito ke keseng lah sudah ba berbagai HNM Women's Wing kena tangka wing sudah HNM Central Body ini kan ini hok kum keseng kami ba nilap dan resolve dan nilap dan kalian membar report yang menin lah show nak sisi ini sudah ba ini do not support the Women's Wing. Lalu presidensi menaik nanti senang bisa komen. Kasang ini kelarai, bah kino ki wings, lagi pram, lagi district, lagi circle unit. Nim kuat bah kini sudah tangkap teng jadi start, nim kuat bah kini ni sekemat mentah bang, try berapa itulah. Nama nilai raya umdai tangga Women's Wing, radon ki district ki unit circle ro ki ba sulong nongelam seng balang jongga CM tangganau klem da platform klem da ya simkia ya ki isu dan ki program tunggu sen kamtam ya kum hagi ki program belada ba kari baju bener bro khot le yemi tebah le trip jomu Januari namanta percaya kap ki don pat ki nongelam no da usung juni ba kimsiam la simkia kaya saya de bentip baka haka kuso HM kode gawe na iseng balang kenpun kita dialah tingi sutu balada ban sulong nungkit kamsen bahi ke program jong kaseng baka isu kepada kita tahu ada penreu kim ya simkia kamton jimun setia bu sen dan menahi untuk STO Deputy Commissioner juga East Castles Shillong Iwan bu nila subah kita kan ni tu unit ki circle ki ba timur form no ya ka HNM tak interest dulu
form senang mungkin register senang agent ada sesuatu ini kalian kasih tinggi kang percaya kata plus ni lawan gua pada ka mana bet apa audisi ada wan kini dekat ni lain ki circle tu ban form minum syak ki form mungkin ka agent ka dewe ke pressure group kan sama pressure group Mobile form agent ni ki lo dan register ya register government group kin interest group ni ada pressure group interest group Interest group